My po video guna anu chira bazene Photoshop guna mi go photo background daigum the remove te rakumi pose ane my po video ne chira ga the Photoshop ne nang photo nang go background remove te ranga good tools to sam la mui ze kerna ma nang tak sam la bui shidu na maya ze kerna te la ta da video zet kana chom te dana nang du confused to the video du idra bi je gna I Terabe tools ne quick selection tools ne teigu ze pose gna pi tin ti da je pi ni ke Photoshop lupa kare da Photoshop lupa kana eating take photo open te taka last previous video ko ranga bida photo nango nangna photo open to ranga shortcut key ne control o kana photo pa tu da nango file ke photo nang dai pe photo nango tle ne bi chi poda nangna photo te ne ne te da nango pc ki bam nango ko file lami nango local disk di do ma go do nangna bam ne che da agwa ka desktop la da desktop ne photo te ra jelu pani da nangna po photo ko na po video pieluje agolo je te khada ne le da po photo description ke link pe go po photo description link pe ne nang sina download te lu da no nang ne te wi da I po ga quick selection je da po pe lu da quick selection tool ka je da po pe ga quick selection ne po ka na la da quick selection tool magic one tool da po pe ga apo magic one tool ne te le je da post tools ka na la da I magic one tool and quick selection tool da ida apo ga po I background change te ra je da photo background change te ra hanga je po photo du je select ra rang da si select ra nga po pe ne use te da po quick selection tool du ne je apo select de ga je apo ka na ro ga po pe ling kang pe na ta te ta ka pa plain picture manango photo pachai de ma do ga plain ge pa plain pu color kan job chile na pa select ko asam ta ke I po ga agu mouse left click kana poninga ha bi nya da suppose na ya ha bu chi pa select ko aina age click te da na pu color pe color na kan job chi pa select te ga da ne apo pe tools ka egum chi ga use te sha o ji ga use te sha da apo pe tool use te da ya apo pe te ida po sininga pe use te da ko te la da na po pe ni use te da I na ai nu ka selection te ni da suppose na po pe da to da na da di na control D ga na apo pe D select da ne ana selection te rab ne I photo zoom out zoom in te nga nang control alt hold te lu ja nang mouse scroll te we na puli nang control na alt nim bam lu ja puli mouse scroll te na zoom out zoom in na pet da apo ga I jang pui me I select te rang pa chai background I change te ra da pa chai background change te rang de me po pe tools te le select te na po pe use te le na po pe de mau mak pa nang ten sha ni mi ma te mi yang na po ga layer la mui apo layer ba ma ge nang sam ta kai ge nang Photoshop ge layer ga ma na po ge ai Windows ba ma ge ge layer ne ai ge click te da na po ge nang so te da da te da nang na I bria na mouse na te da select te ba po karna pa na apo pe use po pe tools na ta te ba tak se pu shape bam ma chi re na pa karna pa na select te ta ko po ji ne easy for paste tools ne sam ta ge po pe use te da na nang ne photo selected ge aje de selected zu ni mi aje de te pe ni mi di na nang azang nu te gu dai ra hange nangu keyboard ke alt ki alt key hold ni mai ne nangu minus sign ba da ni pini apo pe pu go ge ai alt ni mai ge minus pe ta ai gum select te tu da ane simple roughly na pa tasang tak le da nang ni po pe re select mira ba nang ni ning ni sui da nang ni time pe sui da ai na po nangu selection use apo pe re select nang te ra bra te ka ma lu na apo pe nangu ai refine edge la mo ai refine edge ka kai na nangu apo le che te la da na ai po hana le ngau sha re da ai da apo ra me pi sha ra me ngoi ma buje ge na nangu apo ga smooth ai ge smooth la moi feeder la moi ai smooth ke kai na piang ai smooth ke kai na ai ra me pi sha da ngoi pa ko na feeder ke kai da
nè apau cái color ai gi bela mui tik bela mema gi cái da ini gi bena cái bizna petam prarame samnare da apau petam prarame ai da ngau tang ta di bela da project na apau pe gi pe cái này ai gom ngau jin nang na apau petam gi bom bom chi cái nang apau mouse na che ja brush te ro ai na cái này tại đây petam ra poi na ngau chi da da rang ne nangka apau pe white background cái đây này nang ang chi gang ka pe tam po prarama ngau da ni na po edge cái kita na po pe tam bra ga na ngong ki ko nang ni nang go photoshop na nang ngoi i bra na nang na adjust ra da po edge ta samda ga po ne da da nang na inu ka ra mi bli da nang go photo ngoi ra nang na selected ne sui da chai cái background plain thế rằng á ai cái năng nó color năng của chai background năng cái năng suy đấy white lúc cái lửa đó lên tôi chơi chân đấy là vì nó blue red picture red cái lửa ai năng của color năng nó chú thế là đấy nè red picture lu nó là brush tool thế đấy apau pe brush tool nó cái bright brush tool teiluse brush tool thế đi ra nên apau size thế còn đi vào cái ta control alt mouse thế này tôi đã ngủ mà cái này năng của mouse right click thế này apau cái này tôi đi chơi là năng suy apau cái này năng của mouse size cả ai cái apau pe brush tool lu na ai brush tool lu da này cái apau color apau pe gi pe select na ina paint thế vậy nè ala paint thế na pe mà thế bên pe mà sẽ i select apau lu ki select thế ni i select thế ni gì này pe mà cũng da project na nang na po to da rang na control alt z cái này undo te dai kham da ram na da apau alang a brush te i brush pen te bi ta ma ka diga nang mouse nang go po selection de inverse ra nang po nang inverse ra nga apau pe tools teiluse apau pe tools lasso tools teiluse nang ai get nang go mouse right click thế này anh select inverse I select inverse pa cái này là inverse thế này bu opposite thì cũng có select thế bu opposite lấy này select thế đây ta anh đang có brush tool thế đây luôn chứ gu brush size thế đi ra về ra năng thế đi luôn chứ na chơi paint thế vậy nè background năng ka remove kam da background na chơi passport size photo ang do ma do chơi na te process ne remove te ko da ana nang na police di select te da control di ka da bin do da o pere nang na te mi nang go background remove te mi ra nga nang em chara du ka te mi re da le je na ya simple patak sang patak te mi te le da nang na o pere nang go time pay lu te bu si da ne background change te tools ka sam la mo ya apau pe du te gui ai nè ai eraser apau du te gui ai nè I guess apau pe pen tool apau pe pen tool ai pen tool ne le je nang go photo select te lu je te gui apau pe tools te sang da le in mai nai ma ta le te lian sang kham la ga video ti ra chang di je ke na ta nang ni le ma ki te da nang ni le confuse da project ne ka chai na na teilya da na teilya cái confusion la design nang ni ne comment box ke comment te wai lai question te wi le ichi ke te chi vira I solve te gule zai hamna ai ge pi bam do hamna do to da na pote camera pi te che bam do to sang na zai ini market photoshop ke interest bo du zai ne salya ne nang ni photoshop ke interest mà ai có một tutorial video YouTube cái xong là ta yên na po cái tiêu liệp son du cái thầy mí chứ tiêu liệp có video xong là ta chỉ có mấy cái này du Nangnui Photoshop cái interest Nangnui editing cái interest là gì na photo YouTube cái Nangnui pi lu chứ Nangnui tiêu chỉ này bên Nangnui tiêu chui lại bên nên nằm tiêu gì nè rang lại rồi ai có một video ý cái tết sẽ bấm gule rồi hay là ai cái pi lại nè please like te wai share te wai subscribe te wai lo apau video apau channel je te in to gai lo be ini ani du ni kyam gai le wang dai be video na ham na do da
Thank you, kulum.